Shubor nakaslem jong unongsan hima. Usembuan Menteri Rang Ba ka Sarkar Jilla uba Prastun Tensong uba day Pedro ya katanat PWD ha ka jingple ya umaw nongrim ya ka surak na Lailat Shabor Sora haringkat ka jingdon lang ba Pius Marwen MLA Karanikor constituency ulat herting kiseng bahalang ba kim day ban wo kejat tang ya ka Sarkar lada don jingduna ni Islam kakam ban keno ba ka day tang na kaliang ka Sarkar Henry ula kentuy ki bakin yakit klik lang ya ki jirwet jirwan. Ba prastun la kentuy ki nong sensyar hima bat nong sensyar snong ba kim day ban kim ben sim ban ai ki jaka na kamenta ka roi ka par kum juru u khot uwer ya ki seng bhalang bakin ai ka jinge tay lang bat ya ki jinge lai pho jat de ban wan ra sha ka miet ka jinge kran khrang ba ki kam ki jam ki nong ki ba yat bed yat ranti. Kam kabangakwa man kepat ya kinong snong kinong sensyar hima, kinong sensyar snong. Bat kinong snong. Bat ia kini jukren na kapor sa kapor. Amar kajing kabakraw tam yani ka Sarkar banwan ra ia karoy kapar. Kadai hakbedei bat kajaka. Babunsin ngiyak him mensim ban ajaka. Teng sya objek nadiang sya objek namon. Hapan slem gerkomtrikam. Teng wan uwei uong kani kejakajong. Sesipang wan dakawei ka ong kani kejakajong. Hadu bani teng hapo office ngi klumar ka klik. Teka bangamut ban ong hangni. Nakaliang kinong sensyar hima, kinong sensyar snong. Sgaw baha simkia bahay kani kakam. Ban ngasro ban khot lang ye kiseng bahalang baper. Wat sunang ban wo kejat. Baka duna lene baka slem kakam. Yo piong madai tang nakaliang joko Sarkar. Nulay nga pi yaki jerwit ki jerwat. To ye kikli lang. Wat bu yunu monorim ludang don kejing betul. Kelengi na ka Sarkar yung Kani kolong nak bentar kejing mentoy ke jong upat ba. Ini ya syakram. Nak era makhot lang ye kiseng baper. Ini trailang. Abadon kita kicat isu bom syak kibriu. Kalak banlong karikur, kalak banlong karirat, kalak banlong karihima. Ngangamut ban omba. Tong ini ya pensyai ini pensudu. Baladaki ay aja ka kawan tuj karoy kapar. Haki snom, haki tau, hakatan paru kowi. Katang dilon hadu ang nirenikor. Kanu prusin ni pelong ya ke public hearing. Hakaway kasin danglong disi ba lengwa. Hangpe hanong stoy nga ong ii lagi penek kem. Pasay kemawai kata. Lada bun ki pajba ki boongin yad syapram ngangong yad bay. Namagan kajing penting kok tempan hana bakan nirsrok tanpoy na syajakaban ti yaw yuranayong. Bagiwan meeting sa ngangong singaw bahawat ya keren ya kani ka subject namar kani ka subject kanumpoy syanu-syanuru. Lamda maphihi kabor hima kabor rai kabor snom gitrajaka. Ki ay mangili na ka Sarkar ni mon banay. Pisle madu kata. Menta ka face ka baan pilay ud. Bopli wa Pius UMLA. Kwa bakan poino nang te na plang dilonya hang ni apo ranifar. Bat kadey ka bodon kam. Or bangi serbin kong wan biang kiseng gibong kanir imat kamut manilam syate syajaka maneti iloyong. Ila tarang nilai keren, ila pensyai, ila pensuka. Dengan angit skem menang ni sekmat. Kani ke projek kumama pi kwa nakaliang upaim badon borom kejing angnut kejing kwa. Ngin pen urlong, tambah sengau baha, ya trelang bagi ke Sarkar. Ya trelang bat kinong nikmat jompi.
kenang bagila. Ya kita janjing ke balai puja balai teruskin. Wan warna kami kejingnya keren. Kejingnya serutuk jemut. Kenang baka projek haka bakat lu. Kan ya be ya yudi.